جار کسلاو لوبن تماشاوان بريز بولتنا دمجمير شاشة تايبت بروجاوای کردستان و سوریه دست پیدکه. هفدمی کوچکدارن سر به پیاده و دگرتنا لاوان و رواندن زاروکان دبر دوامه پیاده داخویان یک دوی درباره دبالاف کرو گوت کو او نوچه دورنج راستی گوت او زاروکن کو تمن وانجر 18 سالانه لشکر ناکن و او زاروکان ناروینن. هفدمی کوچکدارن سر به پیاده و دگرتنا لاوان و رواندن زاروکان دبر دوامه پیاده داخویان یک دوی درباره دبالاف کرو گوت او نوچه دورنج راستیه لید راستیه ده توایا نوچه یان راستو درستن. ریوبریا بروانی یا بسر پیاده و گوت او ریزی لتوای یاسای نافدولتی تایبت بلشکرکرنا زاروکان دگره و او زاروکن کوتمنی وان جیر 18 سالان لشکر ناکه و او زاروکان ناراوینه. بریا چند روزانو بتایبت لریکفتانه هیوی مهی دایی که زاروکا رواندی یا بناوی امل عبدو ده همان دمیده متا زاروکا رواندی یا بناوی رندا بکر بجدارید برنامه جواد دکر و تکسکر که هر دو زاروکن وی رسد دسته چکدارن پیاده هاتن رواندن دما کو هاتن رواندن دمنی وان بتنی 12 و 13 سال بون. اشیم باوی مفرگو کچا ملباتایه کچا خاص بخازم گو کچی تا چوچوینه چواتن رواندن مگو کچی 5 دقیقه بس مهشت و از وگر یامادم هر کچک متنانه از دخازم از کچکا خود خازم کچکا ما بدن من گو کچا تنال بامایم فتلی وای مرا گوت بله کچا تبکیرا راویای چویت که هاره کچا خود استماکه و بله کچکا تبکیرا راویت که استما مفرگو گوت چما وکیم نامسی وی شورید مراد که مراد بمله کچا تبکیرا راویه مدی وایا گند بمرا چویه بمرا گو خواهدی بکه یواش یواش گو اره کچا تا چوینا حوالا گو تلفن جمراتیه گوتی کچا تا و کچا برای تا گشتن حوالا بمرا گو قیزاتا برنا گندک لو داره ناوی گنده گندی قرنه او جی ناحیه البليه ولو داره قیزب چوین قراره بدون هرن مع جله عربه برو از شی مداره گو کچی تنال بامنه از وگریم 2 ساعت مخفرا بالبليه از هاتم جم رو پلینه ناوی وی رو پلینه حوالک منزانم بمرا دو ای با کوره از کچی خو کچا برای خود خازم کچا برای من وحیده چه ظلمتیه چه زوره کچی 2 سالی 3 سالی اینوان براوین دبن فتلی بمرا قستيلك ياكي توج قستيل زار وكري بيچافا وقهار جي نازيرن قستيل جي نازير در خسر جاوي مخس وچما زارونه قوتاكي بيچافان بميردانا بمرا قوت ازيت حبس بكم تشوري زيدا بك ازيت هانا بكم مقو تمام مقو بس اجي هرم ازي خو قاز ياخكم ار بردم خو ازم خو چاكم اوا ميدان كي كانيا قو بس خراج مكانيا قو بس دار خو بكوجي قو امنا بن سابي كچكاي قو امي بن واجنكي ناي پاك حتى في چو خو بخوكش جه آلی خواه گل شاهین دایی که زاروکا رواندیا بناوی فاطمه سعدی تایبت جار کرارا گهانده بو. کوچکدارین سر به پیاده و کچاوی رواندنه. اما کوشو پاندن لی چارانویسا کچا خو کرن بر پرسیاره که یه پجه دام پیدام بکریاری کرو گوت کو کچاته لی جمعه. از دیو فاطمه من گندی کوبانی من فاطمه من چوچه که عمری با 14 ساله هینه کتی 15 نه خوشکه پا مال خواهی کوبانی نساقه ها تجم خوشکه فاتا جان خوشکه دسیران ما پیرو مشکی نظام چه هم درکتی دربه اویوشی درکت دربه خوشکه ندیه اویو او چی یعنی شو بیوان کتی چه بیام نزانه یعنی پیرو گداری کری ناته تلفن همه کرگو ما ریزک کنه یعنی امرو این هاتم چونه داری یکجه حوال جین داد باگو پیسکا که ما وانی هاتش رو به وقتی گو نجامه اما ایواره حساب چند نجامه یعنی بطور هاتیجی یعنی لازم کیف باش دیده وانی سر بلند باش رو مرافر اما آنوان مسئول شد کر گوشه یعنی بریدیم هم چون دیسا چون نجامه گو قیزتا هاتی جامعه بخواه هاتیه وانی دیگه بخواه هاتی جامعه اما گو چوچه که این 14 سالی نه یعنی چوچه که منها ما يعني خشمال فادق كبسير شو ما قبول دكان على أساس حيجدا سوري وجور مقابل ناكن ويا تجيك أدري ما مبارنا الشارع مقبرة هرنا الشارع سيب شمالي خالك وندي شلتين ما يشيا وابون هي برا مكنال ما بقلب برا وخالك وان بده زي ما يشيا وابون هي سيب شون زاري تجيك دتزن دبن برا مواني تقول يعني مقود زي زاري مقو أكبر من دزي بروتشو قيزا من هذه دي ستة زاري دزي بروتشو ما شورة وانك أصحاب تشتي وازانا بس هم که چپ کنه یعنی دیگه زرار ناکسه بیا لازم تسر بلند بیله مامش کارت کنه لما خودی مال کاره یعنی ما خودی خواهی برادانه ام گوتا خودی خواه براده میشم خودی ته منا او
سر بلندی گیج مدا کتی زاری میگی هرن از وی قیسکتان انا مورا بخنجی از وی تان الچولنا یعنی مالا میل گنده اوه جام خوش که بود براچه یعنی هر دداخویانی داری و بریا سر به پیاده و تکسکر که او زاروکان ناراوینن و او نوچین که بحثا رواندن زاروکان جالی چکدارن سر به پیاده و دکن مبس جه ارمانج کرنا سرکفتنین پیاده لسر رواندن کچاخوه دایی کارونی دا یا بناوی عمشاد لیدوانک تایبت دا جارکیره گوت بو. مرحبا از جاروني دامي نافي مع مشاي ما تشقاسي محاولاتي خو اولي قلك يولو بخشكاي بوان ركير بو كشكام بينن كشكام عمري ويقلكي بتشوكي كشكام عمري ويده صال وشش مه كشكام هين بلعبو كادليست كشكام هين خوارنا قونا قورد لي بعد قريات قو كفلان خوارني صدماك برنامج كشكي مخوار از دكم وناكم زكار فقان عبكم بأف كشك بتش سلوكي وبتش اسلوبي برنا از نظام يجبرقو زاروك بتشوشكي يعني قاب وساعات او خاقش قرب بهفرد ليسن خوايا عمري حيش سال عمري بيده صال وشش مه درباره گرتنا لاوانج بولشکریان چاری دداخیانی ریبریا سر به پیاده و هاتیه کو داخوازنامه‌یان جبو کسین ناوینوانج بولشکریان چار هاتیه اوه داخویانی پیاده ددمکیدته کو بریا چند روزان جوانین شورشگر پلیسی هاتنو چونه و اساییشا سر به پیاده و دست به هلمتا گرتنا جوانانج بولشکریان چار لواجرین قامشلو دربیسی و حسکی کربونو بصدان لاوین کرد جبولشکریان چار برن جالی خواه فصل یوسف اندام دسته سروکاتی انجمن اجتماعی کرد سوریه ده چارچوبه بجداریت برنامه جواد ده گل سر اکرانی آرکی روژا پین شماتی بخش کرن گوت مجارا رواندن زاروکان نمجارا کنویه انجمن اجتماعی کرد سوریه دوسه رواندن زاروکان و گرتنا لاوین کرد گهاندن مظلوم عبده فرماندار گشتی قصده اروها گهاندن امریکا جی كرياري خراب براستي در حقي ملتي متكرن ودر حقي في نفشي بجوجده ايجو تمنيوان هنا نيا ساينه يعني بنيات حجده سالارنا امكارن بيجن تشتكي بر خرابه طبعا امكارن بيجن اب مجارا هاني كفني نج ايرودي دما كدريج كريارانا بيكتين لي مخابن بلكي بان روجي داويد مجارا جارد بجيم بويه نه بويه جارد جي جي مخابنيه براستي كريارانا انا وقت بيجي هاتن هولي اما وكان جماش خو عم ببينن تشني بر خرابن تشني بر چوتن هر وها حتى خدمتيج في ديالوكا مي كردي جيناك تيوي واتا براستي وكوندنا مرجير انه افكريارانا دستني خراب براستي لدونه دستن ودخوازم براستي آستنگی و کلم آل پیشیا به دیالوگا می کردی چکن ما وک انجمان جی مدنگی خو گیهان دی کاک مظلوم جی مگیهان دی بلکی امریکانا جی مگیهان دنگلک جی برپسیار جی من راضی بونا خدای خویا کرن جوان کریارا لگوری داوین آمار جدما کوپیده دستلداریا روژاوای کردستان رژیم اسد ورگرتیا و حتی وکنها بهتر جه 300 زاروکن کرد رواندنه او جیجبلی کو به هزاران لاوین کرد دمالشکریان چار دکرن دسنگرین شرده هاتنه کشتن و شهید کتنه. دروژه وکا ایروداج سال 2012 سروکی اوفیسا جیبجیکاری هزین دم ایروهای سال لسر رواندن و بنچافکرنا سروک اوفیسا جیبجیکاریا هیزن الديمقراطيين كردية لسوريا جميل أبو عادل جناب باجاري قامشلو يروشافاي كردستاني درباز دبن حتى وكانها زانياري لسرتوننا وچارانويسا ويجين دياره. دروژه وکا ایروداج سال 2012 سروکی اوفیسا جیبجیکاری هزین دموکراتیین کردی لسوریه جمیل ابو عادل جناب باجاري قامشلو يروشافاي كردستاني هاتا رواندن حتى وكا ایرو تو زانیاری لسر تونه نوچارن ویساوی ندیاره. جمیل ابو عادل جسپیکا شورشا سوریه و تبلیغ خو پیشاندان لدیجی رژیم سوریه لباجار قامشلو بو گوتار پیشکش کرن برورک برچاو دگور کرنا خو پیشاندان روخاندنا رژیم سوریه و سروکیوی بشار الاسد ده رابو تاکود 13 تیر ماه سال 2012 ده روژا اینه دمجمیر نه ایواری جاری گروپک دفنخماندی ناسنامه آوان ناناسکری و لنيزي في الكيار يا حسكي لنافا باجاري قامشلو هاتا رواندن لغور شهد حالا ويجروبي بريا بروسيه رواندنا ابو عادل قلق قل بردان داكو ماترسيه لدافري دروز بكن بشترا او رواندن دهمان روجا رواندنا ابو عادل ده داويا شويه كيتيا هزن ديمقراطيين كردي لسوريا داخويانيك بلافكر نوچه رواندنا ابو عادل راكاند دهمان دمي ده برپساتيا وي بروسيه بريك خسنكري
یا رواندنê êxista stûyê rejima Sûriyê de û daxwaza serbestberdana wî yekser eşkerekirina caran vîsa wî kir lê taweke îro rejimê tu bersiv nedaye û ne jî tu zanyarî li ser caran vîsa wî nehatine naskirin. Piştî destpêkirina destpêşxeriya yekhelwêzkirina Kurdî li Rojavaya Kurdistanê ku ji aliyê Fransayê ve hate pêşkêşkirin û piştî nîzî salekê serokê Hesedê Mezlûm Ebdê sala 2019 erê kir destpêşxerî bi piştevaniya Amerîka û Fransa û piştevaniya hikûmeta Herêma Kurdistanê û bi roleka berçav ji aliyê Serok Mesûd Barzanî ve bihêz hat daxwazkirin û dest pê kir Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê wekû merc ji danûstandinan bi pêdê re daxwaza serbestberdana revandiyan û diyarkirina caran vîsa wan kir. Listeyek bi navê 10 revandiyan di ber çeleya 2019 de ji siyasetmedar û çalakvanên Kurd pêşkêş kir û gotku wekû diyarkirina niyazên pak ji bo danûstandinan yekhelwêzkirina Kurdî ew nav divê werin serbestberdan û caran vîsa wan were diyarkirin. Ebu Adil jî yekem navê duwê listeyê de bû. Dê dehê çileya 2020 de Hesedê daxuyaniyek belav kir û got piştî wergirtina navê binçavkiriyan wê komîtek ji bo şopandin û dîvçûnê li pey wan ava kiriye û piştî lêgerînekê hata diyarkirin ku heşt ji wan navên revandî û binçavkiriyan di nav wan de Cemîl Ebu Adil dê demeke ewlehî tevlî hev de hatina binçavkirin û hevdemî kontrolkirina li ser erdê ne bi tenê pêdî hebû. Her wiha got ku her heşt binçavkiriyên pêşin di listeyê de berya sazkirina rêveberiya pêdê hatina binçavkirin û hetanha tu gaveke rasteqîn divê derbarê de nekiriye. Serbarî ku revandina Ebu Adil jî ê xistiye di stûyê rejimê de. Her wiha Sedê daxuyaniya xwe de gotkû li gor şopandina rewşa binçavkiriyan encam û zanyarî nûeyên destpêkî Cemîl Ebu Adil ji aliyê istixbaratên rejima Sûriyê ve li deverên jêr kontrola wê li bajarê Qamişlo hatiye revandin. Hevdemî ku danûstandinên têgihiştineke destpêkî di navbera Encûmena Niştimaniya Kurd ê Sûriyê û Partiyên Yekîtiya Niştimanî de di nav de pêdê Rojavaya Kurdistanê birêve diçin 8 sal li ser revandin û binçavkirina Cemîl Ebu Adil derbas dibin. Her wiha ji wê demê de heta wekenha hejmarek siyasetmedar û çalakvanên Kurd wek endamê Polîtbîroa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Behzad Dursun û Fuad İbrahîm û Emîr Hamed binçavkirîne lê hetanha navên girtî û binçavkiriyan ku enekesê pêşkêş kirine nehatine serbestberdan û ne jî caran vîsa wan hatiye naskirin. Cemîl Ebu Adil ji dayîkbûyê bajarê Qamişloyê Rojavaya Kurdistanê ya sala 1953 ji dayîk bûye. Yek ji damezrînerên Yekîtiya Hêzên Demokratiyên Kurdî li Sûriyê bû ew bi xwe jî ji PKK cuda bûbû. Rexneyên tund jî li pêdê dikirin. Alî Umar. بله تماشاوانên birêz em ê li ser dosyeya binçavkirin û leşkerkirin û revandina zarokan ji aliyê çekdarên peyê ve li Rojavayê Kurdistanê rawestin. Divê dema dawiyê de hejmarek zarok hatin binçavkirin ji aliyê peyê ve ku hetenha jî berdewame. Em bizanibin malbatên zarokên revandî tu zanyariyek yan jî pêşhateyek bi wan re çêbûye derbarî çaranivîsa zarokên wan. Ji bo ku em bizanibin çaranivîsa zarokan çi ye niha malbatek zarokek revandî hunermend لوند بکر او جی مامê zaroka revandî ya bi navê Randel li gel me ye em ê jê bizanibin eger pêşhateyek nû bi wan re çêbû be yan jî zanyariyek dest xistibin li ser çaranivîsa keça xwe. Birêz hevdema te baş bi eger destpêkê de em behsa keça we bikin keça birayê te renda ev demek çêbûye ji aliyê çekdarên peyê ve hatiye revandin tu zanyariyek we bi dest xistiye li ser diyarkirina çaranivîsa wê tu kes yan jî em bêjin peyedê tu soz dane we ku keça we vegerîn bi taybetî peyedê dîa dike ku wan komîteyek divê derbarê de ava kirine amade kirine ji bo vegerandina zarokên revandî kerem bikin. Ji destpêkê da dem baş hevalêjaldaran em tu daxanî tu tiştî peyedê tu xeberê nû nedaneme em dixwazin weke ez apê Rinde Bekir ez dibêjim. Rinde Bekir jî ji bû 3 sal winda ye em nizanin miriye yan saxi yan çi rewşa wan e em jî nizanin. Em bihêvîne xeberek nû em jî bibîsin û xebera wan em zanibin. û her tim jî dibêjin ew na me tu zarok nebirine me tu zarok nerevandin. Em dibêjin yanî ji destpêkê da jî em dibêjin yanî ev zarok peyedê hatine revandin weke peyede partiya wê demê li Efrînê hatin revandin ev zarok. Bû 3 sal tu xeber ji wan da tune. Berî vê salekê bes
بله کرم بک بله بری وی بسالکی از درونکم برگو درونه باش وی وکه کرب ناف گروپا کی موزیک در رادیو دو درکت وکه از میوان من تليفون كر وكا كهدرفان از مثلاوك ليدا اما جبيتري وي از نزانم صاغ مريه سالك ما دنگي وان نبيستيا ها تو بيجي حتى ها تو زانياريك تو آگاهيك لسر چارنويسا كچابراي و نبهيستيه هو نزانن روشاويچي صاغ مريه وكو تد بيجي افسي سال هاتيا رواندن باش وكو مدس بيكيجي قوت بريز لوند بيدي ادعاء دكا كو و ام بيجن كوميتيك افاكريا داكو بيوندي لقل مالباتن زاروكن رفاندي بك سردانا وان بكن يانجي بيوندي لقل وان بكن كو زاروكن وان فغارين يعني تراسيا في كتنيت تو كسك جالي بيدي با بيوندي لقل وانا كنا سردانا وانا كنا تسوز ندان واجبو فغاراندنا كتشاوا نا تجاران كسك نمرب تكلي كريا نا خبر دانا وهر جاري مبارد آفن هم دبیجن یان روشا وان شوا یا چرانویسا وان چاوایه دبی ام نزانن دبی جار که دبین لگل منه جا که دبین پشتی شر عفرینه دبی اف زاروک وندانه دبی ام چی نزانن چاوایه چرانویسا وان چاوایه چه روشه چه آریدانه ام چی نزانن باشه تشتی دن ام بیجن دبی ام زاروکا نرفین ام زاروکا نابن ام زاروکا نابزن یعنی اف زاروک کدا چون زاروک 10 ساله دویه سالی یعنی ادارو که کدا بچین یعنی ادیان گلک شرمه یعنی ام شرمزان دکن وقت پارتیا پیده چوا زارو که دبین لگل خود حقا سال نو پروردادا دیلن جم خدا دیلن ام نزانن ساغن ام نزانن مرینه لکونه چوا وسا دبین انهایی رو دا آخفنش دو دا خانیه خیا کرنه دبین اف زاروک نلگل من اف زاروک کدا چون اف زاروک وقت پارتیا پیده اموان شرمزار دکن ام دبين واقف زاروك برنه ورنداجي كاتشك وحيده كاتشك بتنيه يعني تداران تد سياسات تد سياسات هذا تد قانون هذا زاروكي وحيد كسك نابه باش بريز لوان تدبيج بله بريز تدبيج جدما 3 سالان حتى نها زما كوهاتي رفاندون حتى نها 3 سال درباس ويسر رفاندنا كچابرايته هون هول ددن كو هون چرانويسا وي بزانبن روشاوي چيه تدبيجه هر جار كو هون هول ددن بيدي برنگكي برسوي دده باش حتى نها چرانويسا وي ندياره هون نزانن بروشاوي چيه اف كوميتايا كو بيدي ادعا دكا كو افاكريج بو فغاراندنا زاروكن رفاندي تراسيا ويتني هون وكو مالبات وكو مامي كچا رفاندي يا بناوي رندا هون چج آلیه کو کچا ورا واندیه هوند بیجن نامه یا وچیه گوتنا وچیه هون چه خوازم بیجن دریا آرکر کرم بک بريز لوند اگر تو دنگم دبهیزه نامه ما نامه ارجم از بجم از نخو مامي زاروك دبين از بجم اوت انسانكي بله از وكا كتشي روكي نور اخر جي شرن ابناء الشرن فاشي كفي داري بتشتاح رجل باري راسي ام دي بارتي شر مزار بكن ام دي بيجن راكن مراس يا زوات خطا نيس بكي نشخص الدهوطة حملات راكر نستش بريز لوند بله قالك سباس جبوي هنرمند لوند بكر مامي زاروكا رفاندي يا بنافي رندا تلقلما بوزور سباس لسر آمد بوناتا جارا كدن دانو صندنين دنابرا بيدو رجيما أسد دب سر برشتيا روسي دس بيكر لغور كو ألاوين راغاندين بلاف كرنا كو بشتي سالكي جيرا وستاندنا دانو صندنين دنابرا رجيما أسد و بيدي ده جارا كدن أو دانو صندن نابرا هردو آليان ده دست پیکرنه به سرپرشتیا روسیای هر دو آلی گهشتنه ریکفتنک بشکی لگوری همان علاوه راگهاندنه اشکره کرنه کو بریا چند روزان شاندک پیاده سردانا شما پایتخت سوریه کروبو به مزین به پرسن رژیم را جویابون آماجه کرن کو هر دو آلی دوی جوینه ده گهشتن ریکفتنک بشکی
انگو جزئی لگوری هاتیه بلاف کرن بریاره دروژن بیده شاندا پیده جاردن بری خواه بده شامه و لگل برپرسین رژیم دانو ساندرین خواه بردوام بکن دوی درباره ده بردفک وزارت دربه یا روسیا دو کنگرکی روژ نماوانی دا گوت روسیا پشتوانی لیدیالوکه نابرا کردین روژاوای کردستانی کومه بستاوی پیده و رژیم اسد ده دکه ماریا زخاروفات کنگرکی روژ نماوانی دا گوت سوریه ولاتکی فرهنتوه پیوستی ریز الوی چندی وره گرتن و درباره کردان ماریا زخاروفا گوت که کرد بشکی سرکه یه گل سوریه و جبو وی چنده موسکو پشتوانی لیدان و ساندن نابرا کردان و رژیم اسد که لروجاوای کردستان پدکسی ده انجامدانا چالاکی و سمینار سیاسی ده بردوامه ده روژا یکشنبه رخصتنا روجهلاتی قامشلو شاخ دهه یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سمینارک لوفیسا خو پیشکش کرد سمینار جالی حسن رمزی اندام کمیته ناوندی و برپرسی رخصتنا روجهلاتی قامشلو بریوچو هروها به بجداربونا اندام کمیته هرمی محمد صدیق برپرسی رخصتنا شاخی چارم و همو اندام انجمن شاخی و ین هرمی یه رخصتنه بو ده سمیناری ده داوین پیشاتین سیاسی لروجاوای کردستانی و لسوریه بگشتی و پیشاتین دانو ساندنین دنابرا انکسی و پارتین یکیتیان نشمانی کرد هاتن گنگ شکر لباجر دیریکه روجاوای کردستان یجی سمینار که رخصتنی جالی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و لوفیسا پدکسی یا لباجر دیریکه هات لدارخستن ده سمیناری ده داوین پیشاتین سیاسی لروجاوای کردستانی و پیشاتین دانوساندنین دنابرا انکسی و پارتین یکیتیان اجتماعی کرد هاتن گنگ شکر ده دسپیکا سال 2020 حتی نها لین خوشخانه تایبت ین پاریزگاه رقایه ین دبین کنترول قصدی ده فایلین هشت نخوشن کو جانا خوش دزدانه جالی ری و بریانه خوشخانه یان جی جالی پزیشکان و تیناون داکرن بهتر پیزانین توی راپورتی ده نخوشخانه این پاریزگاه رقایه دبین کنترول قصدی ده فایلین نخوشن کو جانا خوش دزدانه وندا دبن دسپیکا سال 2020 تنها بهتر هشت حالتان لسر دست پزیشکن باجار رقای جیانا خوش دزدانه و جعالی اجانس نورس پریسفا هاتیه تومار کرن. اوجی به صدما کمبونا شارزایی و کمبونا پزیشکن پسپوری هر وها نبونا دادگاه راستی. لگوری همان راپورته کوالاتیه بناو سامر ناصر 5 سالی دن خوشخانه طب الحدیث دا جیانا خوش دست دا و بوجه گمان برایوین ناصر کو دا خازا فایل برای خو کر تا کو نخوشیا برای خو یا کو بو صدم کو جیانا خوش دست بده بزانه کارمند نخوشخانه به شوازی کی نی باش لگلوی دانو دستاندن و د بیژن فایل برای تا وندا بیا و نخوشخانه پرایان جوا ور ناگره و پزیشک کو عملیات کریه 800,000 لیره سوری دایا به کل خدای سامر ناصر وگره جعالی خبر و برای نخوشخانه طب الحدیث و پزیشک کو عملیات کریه برسوا مالباتا وی نادن ولن نخوشخانه المشهدان یا بازار رقایه نخوشکی بناو قیس احمد صالح 27 سالی بصدما بویارک لپیش 5 مهان بوریاک حسنی لنیزکی معده سوار کربو و پشتی کو تمامی راحت بو هاتا نخوشخانه تا کو وی بوری راکه پشتی کو دکتر درباسا اودا عملیات بو و ددم جمیران و پشتی کو 14 تورین خونه جبو ویوانین دکتر درکت گو قیس جیانا خوش دست دایا بیکو فایل پیشوانا بکه یان صدما کو جیانا خوش دست دایا اشکره بکه تاوی کو بتن جمافه مالباتا نخوشانه یان کسی کو جیانا خوش دست دانه فایلان ببینن لین خوشخانه رقایه ین تایبت کو جماراوان ششن فایلان جمالبات نخوشان یان کسی کو جیانا خوش دست دانه ودشیرن اول پیشوان ناکن
دربارەی ڕەوشە من بجێژی کۆمیتە تەندروستیە باژارێ من بجێ بریاردا کۆ خوێندەکارên هەردوو قوناغên یان jî merhelê ئامادەیی و navendiyên ku ezmûnên xwe li deverên jêr kontrola rejîma Esed pêşkêş dikin wê werne karantînekirin. Li gorî heyva Sora Kurdî ragihandiye navendên taybet bi karantînekirinê li bajarê min bicê tune ye ji ber ku jmareya xwendekaran bêhtir ji 1200 xwendekariye dibe ku wan bixne dibistanan. بله تماشاوانان هجا لسر و نوچه لسر کرنتینه کرنا خوندکارن هر دو قناغین آمدهی و نابندین کو ازمونین خوان ها لنافچه انجر کنترولا رژیم اسد پیشکش دکن ورنه کرنتینه کرن پشتی کو ازمونان پیشکش بکن ام بزانبن داوین نظامیاری لسر و که هر وهم بزانبن روشا من بجیچیو روشا کوبانی وعن عيسى ميزانياريان جه بيركال كوباني تشالك وان ورجرن بيركال تيما جمته هفدما تباش بلا ام جه من بجه دس بي بكن جه نوچا كونها اما پیشکش کر اگر تو زانیارین نو یان جی زانیارین زیاده تر درباری کرنتینه کرنا خوندکارین کو ازمون خو ل نافچه انجر کنترل رژیم اسد پیشکش دکن کوری کو ام بیژن کمیته تندرستی باجار من به بریار دایه او خوندکارین کو ازمون خو پیشکش دکن ورنه کرنتینه کرن بوده ما بازاروشن کرم بکن دم باشه سلام جوارا گلک يعني اسباسيا قناله وذكم كون بأوايكي جلكي باش لسر عندنا زاروكي كوباني وقامشلو ودفري كرديش بالنسبة لجمم جرازي بريجي بجمم تشاوايا ممج أو النقطة هنا ودك أورتا ارتيش عن اجتماعية سوريا وقصد جهب دخيل يا ارتيش ريجيم سوريا وقصد جهب دخيل يعني نقطة كي جلك استراتيجي ومهمة جبروية كي يعني قصد ووزارة التندرستي مديرية وانا لور لممجي هر کس کو درباستی من جبهه گرگه و تحجر الصحيرة درباسكي جبر بي هواي يعني نزكتري 1010 وكو قوتي درابورا خلا نزكي 1010 خاندكارين ريزي نهانو ريزي دانزدان دا او دارن لحلبه امتحاني خو هنا امتحاني خو دكن بشتي امتحاننا غرق وغرق باجار اخوان جو بي هو مديريه من بيجو و وازاروكا و خاندكارنا درباسي حجر الصحيح من 14 رجال بشتي و هرنا لآلية دنه إيوا سورة كرديجو يعني جيتنا كو حجر الصحيح و نزيكو 1010 خاندکار هستند در باسی او بکن جبر ویا که خواستن خودی بازار و خاندکار ببینن و هر کس که مالی ویدا به 14 بودن و تشتی دانوان و وانا ودا که دا بتنی خود ببینن 14 روزان بالنسبه جزیره تدنی العالی اوه ببیتن یعنی آنها ترکیه قاپی بده که قاپی دراب سلوت که ملت سوريا زيارة درباس بهر مناطق سوريا دا جي يعني حسيتا ايكو ازانم حسيتا جرابلس جي سحذارة اي جرابلس قابي جرابلس بطيبتي ملت كوباني ملت جزيرة ملت رقاية ملت عيساي يشتي في قابيرة درباس هندري سوريا دا جبو فيا كي يعني ام دزانم بري بچند لیوان يعني قالك جاران جنك جيجي ترمي و دروجان عين الدادات لخطا وتا قصد ودا دروجان ترمي و لعندما قصد قبول نكر ترمي و درباس به اندري كوباني وتبي او جباجار كوبانيه وجبند كوفيه يعني جبوفيا كي جافاز ياريكم ملت هر درباس به قصد بشرنكي يعني تعامله بفا اوارا قد من مجرد حرتشت زانيانيه لجمن فاي
باش بیرکال لسر روشا کوبانی بریا چند روزان تا گوت خلکن روجاوای یانجی خلکن باجاری کوبانی بیجن مطرسیک ناوانده چی بویه بتایبتی پشتی بلابونا اگر انجام دانا ایریشکی و درباسمونا ترکیه بو باجار کوبانی و عین عیسای نها روشا خلکی چی در حتیک جم خلکی پیدا بویه یان هینجی دوی ترسیدنه تو کسک در بدر دبنج کوبانی و عین عیسا در دکبن یا نه؟ يعني وكي مقوتي حطنها او تشتا حطنها هيا الجملة كوباني الجملة عين عيسى اللي تشتي كنتيدا پنابری چه دبا و ملت داره رقای داره دران پر سینور باجار او باجارو که عین عیسى عین عیسى قال لك مال چونه وقال لك مال دار وقال لك مال حاضرتي خادتن لكوباني دا حتى انها نيرن كا يعني كي تشبه جنبه اللي قال لك مال جي حاضرتي خد كوباني دا كرنا على اي تشبه وتشبه او قالوا من خلاص كن بقي من رقايه ملتي كوباني يعني ملتي كوباني قال لك ترس هندري واضح قال لك يجبي اويد ترسنا تبلي كوفات تشتا حتى انها يعني عالي تركيا ارتشا نشمانيه سوريا تشتك تبلكي نداي كو درباسي هندري كوباني يعني عيسى به لا تشتكوا تحركات اللي هو داري دبن ديلين الملت لك بالترسلت او مجاري باش بیرکال ام بین سر روشا خدمت گزاری جی راوستن اگر تو بگشتیج مر بحثا روشه بک روش الویدری چاوای بتایبتی کو و دمک چی بویا کریزا آوی پیدا بویا الکتریک نان ایدینا ما پیدا دبه کم بویا خلق ام بزانه بین چاوا دبارا جیانا خود کن دوی روشا خرابره دوی روشا خرابیا کوتیر در باست به اگر تو زانیاریان دوی درباری دجی بدمه يعني براستي روشة كوباني عبيدة نوكي روشة حسكي وروشة قامشتو جبر كوباني قال لك ينزك جعفة فراتا يعني حبون تنابونا وقال لك يعني هي جار هي تنا لنوكي قامشتو يعني حسكي عفة وقال لك كيما وقال لك او مال بي عبد من الروش الكوباني نولو الكتريك الكوباني اوجي الامبيرا دنيري العاليه دجي يعني الكتريك وقت نخوهنا دوا اوادا داي چند ساعتان جاري 6 7 ساعتان 5 ساعتان بوري كتشتي الكتريك كو مركز دا برددن بوري كو او يعني بربونا افيد نيري او الكتريك جبروي افيد دركبا يعني روشا كوباني بيجن يعني بيشكي روشا جزيرة باشترة جالية إلكتريكية وعافيدا وجالية ناندا حتى انها تشتي أو تنين اللي قال لك مقو وكي مبارج قلتي يعني ترسا ملت جالية أو جالية كو إيريشا كانو تشي ببا لسر كوباني لسر عين عيسى لروشا كوباني يا جواكي يا أبوري يعني قال لك ني اول لباشا يعني نيرن باشا وعربه باش بريكال تتبجا روشا باجاري كوباني جاليه خدمت گزاري و هندكي چترج يا باجاري قامشلو بيانجي باجاري حسكي ده دوازارو چبون آف لسر خلق باجاری حسکه هات بری دو آف هات بردانش بوی باجاری حسکه هر سر چند روزان آف تی بردانش بوی خلق باجاری کوبانه الکتریک روشاوی چاوی هر سر چند مجمیران الکتریک هيا اگر هندکی شمر بیجه يعني روشا آوی چاوی کوبانه تایبتی يعني كوباني دا اب هر روز بروج هاي لا تشتي دنج كوباني دا بيجم يعني قال لك بير هندري كوباني دا وجند كوباني دا قال لك بير هنا يعني كيجان مالا بخواسي الا بيرك يا دبير نيف عرضي واندا نيف ملكي واندا تشتي واندا الا هيا بالنيف باجير دا النيف تبي نيف باجير دا يعني بريدا دورة ريجيمي دا آبا کوبانی گله کی کم بوش بر رژیم دخواست آب سر کوبانی پر کم بکه کوبانی برچی بکه او بکه شبر وی هاوی کوبانی هر مالکی بیره که خو هبو يعني
تنبون حر يعني اوكي دسيبيل الا تدامج حتى كو تشتك شيء ببيجي ابا كوباني جي بيرا ابا كشيرينا نوك ابا حسكي يا خامشتويا جبربي هاوي يعني كريزا كوباني جهالي ابدا وج الكتريكي دا حروج بروج هي لنا وكي ام ببيجن يعني حروج 24 ساعه جي هي نا ابا كوباني يعني 3 ساعات 4 ساعات هبه حرب دریا هر بجی او تنایج بر آوا خو بیری خو هن حرب اشتفانا آوا خو شیرینه نزیکی فراته حرب اشتفا باشه جالی الکتریک دا یعنی هم امبر هن هم جی لالی دن الکتریک کار ساعت جاره 6 ساعت جاره 10 ساعت يعني نه بيجن حبو يعني وقتك بالي هي 3 ساعات يا 4 ساعات ما جا هي 10 ساعات جا هي 7 ساعات وري كنت هندري مركز دا يعني تقاسا الكتريك خزنه عندنا دور دا وري وي بردان يعني الكتريك وكيدنا يعني روشه ملت كوباني روشه خوي مروفي روشه وكير روشه دغري دنا دغدي كردي دنا يعني جي نزيد ترو نكي مترا بله گلک سپاس جبوی چالکوان بیرکال کوبانه تی ایرول گلما بزرگ سپاس لسر زانیارین کوته دانامه بریا 31 ساله ده روجکا وکا ایرو ده دکتور عبدالرحمن قاسملو الباجار وینا پایتختانم ساحات ترور کرن کو به جدزدانا قاسملو بزاوارزگاری خوازا کرد سرکرده و سیاست مداره کی زانه جدستان کاروانی شهیدانی کردستان روز بروز درێژتر دەبێت. عبدالرحمن کوڕێ محەممەد ئاغای دیبۆکری یەک و بە عبدالرحمن قاسملۆ تێناسکردن لە 22 کانونە یەکەیە ساڵە 1930 لە باژارێ ورمیە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی دایک بووە. خواندنا خۆیان سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەی لوی باژاری بداوی ئانیە بە مەبەستە بەردەوامیدان بە خواندنێ دە ساڵە 1940دا بەرەو پاریسا پایتەختە فەرەنسا بڕێکەت و لوێ دەرێژی تەڤلی دنیای سیاسەتێ بوو. پشتێک و دە ساڵە 1940 تەقا لە شاهێ ئێرانی هاتە کرنج ئالیێ ناسرێ فەخرانی بە وژبەرک و عبدالرحمن قاسملۆ دڵخۆشیاخوا بوێ بویەرێ داخویاکردن نەچار بوو پاریسا پایتەختە فەرەنسا بجێ بهێلێ و بەرەو باژارێ پراگێ پایتەختە وڵاتی چیکۆسلاڤاکیا بڕێ بکەوێ. عبدالرحمن قاسملۆ لەگەر بزاوە ڕزگاری خوازە ئێرانەیاوی سەردەمی بەشداری دەچەندین چالاکیên سیاسی دەکرد. وژبەرک و فەرەنسا و ئێران هە پەیمان بوون عبدالرحمن قاسملۆ نەچار بووک و فەرەنسا بجێ بهێلێ و لە وڵاتی چیکۆسلۆڤاکیا بجێ ببێ. پشتێک و عبدالرحمن قاسملۆ گەشتە باژارێ پراگ دەست بە خواندنێ کرد تا دە ساڵە 1952دا باوەڕنامەیە بەکەلۆریۆس لە زانستن ئابووریە سیاسیدا لە زانینگەها پراگ بەدەستوە ئانی و دەماک و دکتۆر محەممەد مصدق لە ئێرانی حکوومەتەکە نیشتیمانی دە ساڵن 1951 و 1953 دە پێک ئانی. عبدالرحمن قاسملۆ دەبش خوێندنە بلند بەردا و بەرەو ئێرانێوە بڕێکەت داک و بەردەوامیە بەکارێ سیاسی بدێ. دە ساڵە 1953 یەکەم ئەرکێ حەزبی بە عبدالرحمن قاسملۆ هاتە سپارتن و دەما بوو بەرپرسێ پەیوەندیان هەردوو ڕێکخراوێن تودەی ئێران و حزبە دیموکراتە کوردستان ئێران. ژەبار خەبات و چالاکیاوی چاوێ دەستگەها ساواکی چوونە سەر عبدالرحمن قاسملۆ دە ساڵە 1950 ئێران بەجێ هێشت و بەرەو عێراقێ بڕێکەت و پشتێک و دو ساڵان دە عێراقێ ما بە سەدەما ناکۆکیên سیاسی لەگەڵ ئەحمەد تەوفیقی سکرتێرێ حزباوی عێراق بەجێ هێشت و جارێکە دن ڤەگەرها چیکۆسلۆڤاکیا و پشتێک و ڤەگەرها چیکۆسلۆڤاکیا بەردەوام بە خوێندنە بلندا و دە ساڵە 1962دا باوەڕنامەیە دکتۆرا لەسەر زانستە ئابووریە سیاسی لە بەشێ ئابووری لە زانینگەها پراگ وەرگرت. دە کۆنفرانسێ سێیە حزبە دیموکراتە کوردستان ئێراندا و لە ساڵە 1970 هاتە ئەنجامدان لە باژارێ کوێ هەرێما کوردستانê. عبدالرحمن قاسملۆ بەشداری دەوی کۆنفرانسیدا کرد وەکە ئەندامێ کۆمیتە ناوەندی هاتە هەڵبژاردن
و پشتی درباسبوونە 2 ساڵان لە ساڵە 1970 عبدڕحمان قاسملۆ بە بەهترا دەنگ وەکە سکرتێرێ گشتی حزبا دیموکراتە کوردستان ئێران هاتە هەڵبژاردن دێ پۆستە خۆدەما تاکو لە ڕێکەفتە 13 تەموزە ساڵە 1970 لە باژارێ ڤیەنا پایتەختە نێمسە هاتە شەهیدکردن. بە شەهیدکردنا قاسملۆ بزاڤە ڕزگاری خوازە کورد شۆڕەشگێر و سیاسەتمەدار و سەرکردەیەکی دیار ژەدەستدا. بله تماشاوان برێز بەبێ راپۆرتێن دەگەژن داویان و چین خوا حتا بوو تەنەکە دەم بمێنێت خێر و خۆشیێتە هەر شاد.